HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo sei na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom kit ta hote Tuni Mars ni simsagi ni khua Eimi Times a kon chule van noi Thusoh chum kilah khom phabam ho zan hi chun Kuki zo council KZC makai na in KIC conference hall tui bonga consultative meeting ananai ofin hi Hicha achun ki thulhuh na poimo guplang anisim movin hi Hichi consultative meeting achun Kuki zo council cabinet SO KNO UPF Saikot MLA Paulin Lar Hokip Hinglip MLA le jamang Kuki MP Churchampul Kuki MP Manipur Kuki MP Tingnopal Committee on Tribal Unity Kuki zo sunga triblam kaile Kuki zo sunga kiloi khomna MP chomchom hole simlai kiloi khomna Lompi Philanthropic Organization tamta aki khom ovin hi meeting chairman in Hinglip MLA let jamang ho kim apang in hi zan hi meeting sunga chun tu lai galatol boina to ki to a wi piding le sailawa kho panla ding dan thu kho ata agenda puchum pi sai khomna anai uvin hi meeting ki chai chun jepi het theding a thulhu na kilah ho pon do na zong anai uvin hi ho chu hile Kuki zo council hi avela KNO UPF le MLA hon to satna anai to kilhan a Higher Civil Apex Body ahitia pondo ahin District State National Level ho atang in asay loading Kuki zo council in abol taylo kilay khom na dang hon press release to soho abol ta loading local issue ho wang District KSO mopo na hiding police station wise a Maital kichom do ho le kinupi ho athuchen KZC in government hinga ala luding thal galvon summit ki polo lai khatlani a umna laizia governor in Maital summit nadia phat be na tip ki chai jong le KZC in hapta khat Aheloute ni phap thumbe dia kinu to na chule highway ki hon hi KZC in phat sa na anaisin hin la HG aju to sit na to Aheloute dailo thil so om le KZC in mo apo loading ti a hi Northeast Students Organization NESO in Sanapati Thusoh doki seya Nikoma sani Thusoh hinne uchu zan hichun Kuki Students Organization Delhi NCR in donbutna hinne zun hi hetpeh khachu NESO in achuisa Nikho phabat masanga Sanapati District Students Association SCSA in Jankhanga Assam Rifles ho gari analam tenova Assam Rifle hon Kuki tingnoi ho apolele oveti ango ana anei thu to kimana thuso hinni u hi hinla hi chingo ana hi ati lo hidan CSO izan ham khabana Assam Rifles sor am ho ta zai injong hilson'in hin bol hitan hinla hitizo nungjing azong NESO in STSA ho thuso pansan ngo ana abol hi demna sangpen akipin hi NESO in Northeast a cham lungmon om nadia pan anla hi akipap in hinla Kizo simlai ho chunga khanse nle thimzil nalam panga kidi dan na ho khe mo sa hilso khen khatlen tum nei ta a sejing hi Northeast mi ki ka jing azung si nei lang nei hidanu ave sa u hitin KSO damna Thusoh chun asejin hi Staff Selection Commission in Nikhoma Sanichin Delhi Police Sub Inspector le CPF examination to kisaijin mi zakhat le somli le lilang PET result akonin ahin ka alha ovin hicha ahin Kuki chanu chapa simlai somget lang azawin hi heading khachu Delhi Police SI le CPF examination adinga PET ani masanova hicha lolhina nei hochin written exam abolding u hi SSC to so saiding zuya agika alha ho hi SSC in guideline api ho asu bulit zolo dan in asai zuvin SSC to so chun ka alha ho hin agi se head apha zolo dan in ata lang uvin hi hinla thulhut ki modung zuizin Eimi atam zo ho hin ST relaxation hai hi apha so ke dan uvin ki se zin hi hetpeh ding khachu SSC guideline dung zuya Northeast mi ho adia relaxation ahin hizongle SSC in hichi azui lo hile akilomin simlai tam ta halung phat mo sa le kitin hi hichi to ki sayin KSO General Headquarter in Janil ha lang chun demna Thusoh hin nei uvin last minute na simlai zakhat le somli le lilang hong ki disqualify hin Kuki experimentum ta tong kha in hichi manipula Kuki te chunga tha chumi ding to gol ki chil ha pinaban a ki su gan theina be che khat hi ati
Manipula Kuki Channel area ho SSC exam center umlozia kan theina sata ki tuna ban a hitia hung ki bol hi athu ha in hi chin chung chona simlai izan ham khain exam bol dia state dang thungam a hitai tin chung KSO Thusoh chun ata lang in a hi mi exam bol dia vai kon do ta a tu a hung ki disqualify hi di ekisapon hi exam a dia hinna nei lo a hiule ibola result so masanga chu sudi lo ham tin chung KSO general headquarter in do na anaisin a hi KSO in Hill District nga SSC exam center alangi zong avet in nge na abolkin in hi South Korean galsa len na ni in khosoi jin mi pi channel album get ta ana hi khom lon zin milham som na nga war in kisu khana anei lovin chule chene in bil how in khanin setna atolo e akiti kisu khana nei hon la ami lidin mun anasadi e kiti thilso hi South Korea le US patent Pochin muna military exercise anei khom lai u hi South Korean Air Force lenna KF-16 akon MK-82 bomget ta chun adoi atupna mun ho bolova mun chuman hi akiti Thusoh to kimana khulchen nei din Air Force 10 Accident Response Committee khat asem do ovin hi South China tui pi chunga lengle hui kong ho lamhla namun China in kham ka na khauta a koina chunga Philippines in hata in demna anaisin atatu a le thuna nei din zong ana phong do e Philippines Defense Secretary Gilberto Teodoro in China te ho hamna hi gamsunga ding a security threat lampen a hi atin atui saphat kidin ten ho zong anamin pha e phat masaje ma zong China ten hichilai tui pi chunga ki tol le ho gi na anai uva adia United States Australia le Philippines petrol ho masanga zong gi na flare ho anaka hom jing uva chule kinai ta analen ho jiu an hi amana sei ben a China te chalon sin lungel ki ba pi gam ho ki ka ki tho khom na ale sanjo e ati chile Philippines ma ba na hita banga chalon ho le vanui dan to ki kala dan su ki na ki nei ho adol ta adom bu na ki nei ling hi zong ati US in mabana Ukraine ki thopina ta a hinjom lo theya to kilan in European gam ho adia G7 gam hon Russia te sumlapa hen tang ho Ukraine ki thopina hin mancha thewin kisejin hi het thekhachu 2022 kum February akonin Russia in Ukraine hin bulu apat dangka US dollar 200 billion virtu G7 Aheloute group of 7 ki tigam hon Russia in amancha thelo na dinga an hen tang pi u an hi hichi ki hen tang sum ho thua Ukraine gam kile do na dinga itilam do la na pha ham ti thua ki hona bidoi hon la a boipi na pen khat hu hi jingjong an hi United Kingdom in hi chi sumla pai ho chu bon cha la pi thing ding ati out hilla France like Germany in legal financial sa boina len ta au me tia anapam hlo hi chi asset cho chu adia EU gambung sunga ki veiden ahin 2024 kuma chana chu athoi se dangka US dollar 2 billion apha zova 2027 kumting US dollar 20 billion apha zodinga hi G7 gam hon hin Ukraine gama dinga sumthoi zat US dollar 50 billion pe dinga phat sana zong anei u hi European Union hin tu chena Russian government bond dangka US dollar 237 billion anei u hi a hi jing wangin hi chisum ho zo si Russia la pi man do pe thengsial hile Europe gambung sunga sumla pai ke mancha nalama boina thung thei ding a hi tia European Central Bank in khauta he sana nei kinu chu a hi loi khan hi chisum ho chu Ukraine gamla go tha tun do na manjing the agial u hin hinla Russia in Ukraine gam sunga atau phau ala zo na gam sung se ho a tun do ki na dinga pan ala ding un ase u ve dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chebe